mati hodi election ke jokta hai athe do nahi ma do nang de Alar tu meeting dolong karji dono ya meeting lo nai chitong lo dak pathu klang lo pini asaso one day match ta do pen bol pathu chor pen si meeting na dolo bol pathu bom si meeting da do ji la si yo lang le tum ta meeting ang karji dono lagi football players ta tum no ya football players ta tum lo na hai ke alang liya ke hai from farsaho pini la so meeting lo chitong alu hisar pot no namang no ahir jumi iki hang pon iki betul sanar namang no alang tu ke alu hisar pot no ya lang tu hin ben jume salam tham bo pini ke Francis dok hadir kan kadon sini dia kan nali tum kuman dege na sini tahai bana sini tahai di na sini di kadon hadir kan tamne nili ben sana itu nili men lake nali suara rokan lapen nili deklen bom lake west karjeng long angkan ti district committee long ani PHLC mate to sapati long lalu nasi to ini saruja hawan mate arong long Kibipon mereka patil kibipon bol si bihlo ya thene ke bol bitam bol pathu thema klub akan besarnya na one day match sab su do football ka pathu lo si football ka pathu lo si ke bang rong football pathu bol si su meeting mang pathik pon lahir cenglok aktif mang far cenglok ala lang ki rong sor lo dar rong masar lo sa rong masar lo nasi ini tuh aron alam lapen normal ke alhi pachin niang deng sidam po alhi pachin niang deng lo normal ke pena so meeting lo yuda free time ton don yo sar pi ne bang lo lage yo sar pi pik lo di nasi man Rahul Rongpi Office Secretary West Karbi Anglong District Committee EPSLC Party Alang Lilo Rahul Rongpi lo Jiwandira President Jude Wings Number 9 Amring MEC Constituency Committee EPSLC Party Alang Lilo Jiwandira mati hodi election ke jokta hai athe do nahi ma do nang de lasi nili pudamji bang ke sike deke khai rengnang ji puisi party dolo isi bang ke kupilo khai ke pavira akam lok ti asai lok na claim di bulotang te alam ke soni vet lo khai ke pavira party bhansi mate khai pavir nang bentong election jokdun poma mate khai rengnang ji pesi election jokun po PHLC ke mang lake keng sang aphan vote ke jok aja kong than pet nang jipu sitame iri tumasong japo Reverend JJM Nicole Froy atum bangke biar ambedkar tumbangnya arjap kiblo je latu makai bangke asap sore apotsi rai kong vek nang jiu pesi tribal area pusi ke